Ovo su cipovi leće koje možemo ugraditi tokom operativnog zahvata sive mrene u Poliklinici Ritz. Pacijent kad dođe kod nas na pregled, prvo slušamo njegovu želju, koju vrstu leće on želi i zapravo što očekuje nakon operacije mrene. Sa operacijom mi ćemo prirodnu zamučenu leću i stavimo novu prozornu umjetnu leću. Ako pričamo za obične leće sa produženim fokusom ili monofokalna leća plus, obično nakon operacije pacijent sa takvom lećom sigurno može pročitati sav ovaj tekst. To su najobičniji tekstovi koji koristimo tokom svakodnevnog života. A za najsitnije, znači što ide ispod, za to će već trebati naočale. Ako pričamo za novu generaciju leća sa produženim fokusom, obično nakon ugradnje takvih leća pacijent čita čak i skoro do najdonjeg teksta bez ikakvih problema. A za ovi sitni tekstove, deklaraciji, ipak će trebati neka minimalna korekcija. Ali takve tekstove baš i ne čitamo svaki dan, tako da pacijenti često kažu da i njima ne trebaju nikakve naočale jer mogu pročitati sve ovo. Ako pričamo za multifokalne leće pokroju sve ove tekstove. Znači dobijemo 100% vida za čitanje sa najsitnijih slova. Dođite u Polikliniku Ritz kako bi se konzultirali za najbolji odabir intraokularne leće za vas i vaše oko.